Yo, hayi njalo ayijikile uma isinje. Wena-ke abakini abafikile bakwazisa ukuthi ungubani. Ngoba phela ngeke babuze wena ukuthi bona bawubani. That does not make sense. Yibo ekumele batshele wena ngoba wena awubazi, bona bayakwazi. Bakwazise ukuthi bawuluhlobo luphi likapende. Bakwazise ukuthi yini abayithandayo abangayithanda bayifisa kuwe, abafisa ukuyifeza ngawe. Awutshele mina-ke, usutsheliwe-ke leyo nto. Ngabe unalo yini ilungelo lokuthi lokhu awukufisi wena, ufisa lokho kamfowenu, okanye ufisa lokho okwakuloya muzi, nange lo yamkhulu kula muzi nami ngifuna ukufana naye? Mawucabanga usuke uthini kwalaba bakini? Ngoba uma ukwazi ukulangazelela into engayona yakho, okusho ukuthi wena bakini abakakafiki kuwena, okusho ukuthi wena bakini awubazi, okusho ukuthi wena umphathi womsebenzi wakho awumazi. Tshela mina-ke, usudla amagobongo buwadlela bani? Niphile njalo niyezwa.